Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere turamutse muri Imana kandi tubahikaze inshuti niwe bakunze igare cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Ndabibutsa neza ko ari Protector King duteramanye uno munsi abagarutse mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira, ikiganiro muzi ko ndabategurira ngera nkakibashikiriza, ariko murazi ko rimwe na rimwe nifashisha abo Imana yahaye impano zo guhimbaza no gutazira. Uno munsi uko mubibona ndafise umutumire, sinovuga ivawe basigaruwa hano, kenshi twama twamwakiriye. Reka twakire no mukozi w'Imana imbere yuko aduhezagira mu ndirimbo turakora mu kinci. Shalom shalom. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Ku mazina yanjye nitwa Bintunimana Fulgence. Nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwanyakiriye muri kino kibanza kugira ngo dufatikanye umurimo wa ndiho. Rero mpaye ikaze n'abadukurikira kugira ngo dufatikanye guhimbaza no gutazira Imana yacu. Umwami Yesu amuherekeje. Amen. Urabaye ikaze ku nshuro ya mbere. Hano hantu wahabonye gute ukiyashika? Nukuri ahantu ni heza. Ndashitse gusa ahantu heza. Amina. Yego. Kaze rero wisanzure, hano ni muhira, ikintu cyose uhora yashize mu mutima wawe ngushikirize abo Imana yaremye akanyanirwa. Murakoze. Reka duhimbaze Imana yacu. Uwiteka Mana ugira neza, Data mu izina rya Yesu Kristo, wowe wisakaye ubwiza wuzuye ishema n'icyubahiro. Nanone twongeye kuza imbere y'inyonga zawe tuvuga ngo urera, ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe. Dufashe aka karyo tuvuga ubukuru bwawe nyakubahwa Imana, tuvuga ngo urabereye gushimwa no gushyirwa hejuru Data wa byose. Twemerere iki gitondo kidasanzwe Mwami, tuvuge neza no kugororoka kwawe. Reka twifatikanye n'abamarayika bo mu ijuru tuvuga ngo urera, urera Mesiya, urera Gitare, urera Senga w'amahanga. Haleluya. Reka ishimwe cyo rugabye tugiranze. Wera, uruwera Mana, wera. Natwe igitondo twazanywe no kuvuga ubukuru bwawe nyakubahwa Yesu. Twemera ko turi kose kibirengeye kizima tuvuge ngo urera nta gusa. Yesu twabashima n'icyubahiro. Yesu yego Data ugira neza. Akishime abantu bari igitondo natugira. Ooh.
ushize hejuru wera wera Adonai. Yesu turacavuga izina ryawe, turashaka kukuguruka kwawe tuvuga ngo urera Mana. Umuririmbyi yarabivuze ngo kuri neza n'imbabazi ibyo nibyo bizoranga ubuzima bwawe, ngo nanjye bizotuma mba mu nzu yawe ibihe byose. Ukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzokena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande y'amazi adasuma, ansubiza intege mu murimo, anyobora iyo gukiranuka, aho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya ko ndi kumwe nawe. Ukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Hakika uwema nafadhili, sitahili
ivugana n'abakera na n'ubu iracavuga kandi iracakura ivugana n'abakera na n'ubu iracavuga kandi iracakura Yamana yavuga ivugana na Eliya na n'ubu iracavuga kandi iracakura Yamana yavugaga ivugana n'abakera na n'ubu iracavuga kandi iracakura Uma mu kibanza nzogusangayo Uma mu kibanza nzogusangayo zokugirira neza nzogusangayo Uma mu kibanza nzogusangayo zokugirira neza nzogusangayo Uma mu kibanza nzogusangayo zokugirira neza nzogusangayo
mana we nasanze uri mwiza, mana we sanze uri mwiza, mana we sanze uri mwiza, mana we sanze ugira neza, mana we nasanze uri mwiza, ewe mana we sanze uri mwiza, mana we sanze uri mwiza, mana we nasanze utabana, mana we nasanze uri mwiza, mana we yagutabaye cyane wari upfuye Imana iraseruka nijya Mana nyene nawe yagiye n'ubundi zongera tumaze twumva ubuntu bwinshi yatuye Lazaro yakijije ba niya yindi nyene yagukiza imwe yagukorera bya bindi nawe yagiye n'ubundi
izongera kutugirira neza. Nino ndirimbo duce dusozera ko kino kiganiro cacu umwanya wahariwe guhimbaza Imana no kutazira. Twadushimiye mwebwe mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza uno mwanya turangirije kino kiganiro cacu, ariko by'umwihariko dushimire umutumire wacu Fulgence, mwakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Nizere ko no hanyuma Imana ibahaye message muzonyaruka. Yego nukuri kandi murakoze. Imana muhagaranze ukwita. Asante sana. Hano imiryango yamayuguruye kandi ku bantu bose bafise icyo Imana yavuganye nabo canke yabarungikanye, tuba twiteguye kugurira imiryango kugira ngo bashikirize message Imana yatanze. Rero turabashimiye, dushimiye Iva yadufashije gucuraranga nawe Imana imuhezagiye. Ubu mukwemera aza kwemeresha umutwe kuko nta mikoro namuhaye no munsi. Nuko rero tuze dusubire duhure mu kiganiro kizokurikira nawe utaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.